crop circle he bu kung le thlai hmuna zirang in siamania crop circle si chiang taka shilfia turin scientific evidence omlova mishing thil ti po ani thei mel tlat thungani kumsanga zakole somsari tanga tun thleng hian crop circle in siam chu alo ombel zel maya scientific study lam tlema zong nei alo ni to ne magde mai chu zan kha thil thuwa alo in siam thut zel thuina thren kha chu chunen lai point an siam nei in report oma amun ngaya zela omnon le fo zel thuina ni tin crop circle squares ang chi hi chu archaeological remains omatangin anin siam ve thei thona chungin chung hawero zan kha thil thuwa in siam thei an ni ve tlat bok se lo ni kumsanga zerok le somsari le pariat news pamphlet the moing di villa in ziakha Carologist ten katen crop circle masaber ni nan soya crop circle researcher Jim Nakbelaro jon crop circle jo siam chop ni na nga ya thlai kung ta chu in nem bek lovin anin tan bung sok ni na soya chuti rolling kumsanga zerok le somriat le parukhan British naturalist Robert Plotchwan Stafford site masum ring anga bial amu thu reporta van lamutanga thlile boruakina achem wang ni na nga ya kumsanga zarele somriata editor of nature hena amateur scientist John Ran Capronan letara thona chuan tunai thlipui chuan in huana thlai hmuna circular siam theini ti anziaka kumsanga zeko somthung le panhia khan archaeologist EC Carwin chuan chaichi starbula slotona huan pakhat dark ring pali omta chuan dika mase dark ring pakhat chau asoi chiang thaya circle omna zona barley kung ta chu vok thluk vek angin antlu bek vekani circle live vela pong deuh thunga kumsanga zakole somruk le pathum khan amateur astronomer Sir Patrick Moore chuan Ulcera alu huana crater om chanchin ashilfia khathil kha medium impact ni nangaya ambuloka huit huan then khata po circular le elliptical area om nola huit kung ta chu antlu bek vekani then khatin thli wanga an ngai lain midang le chuan in trek wang nin an ngai thungani kumsanga zakole somruk chawkhan tuli Queensland Australia le Canada UFO muthu report le Swab Ridge le sugar cane fields a cycle zia ommu report atam le a chuba ka niriat oga sangkha zakole somruk le pasare khan duha mela huana circle pathum lai monia chu Alberta Canada omane Tichon Department of National Defense one investigator pahni atir ngala anni chon mishing siam chop mai ni in an ngai na chungin tutenge siam ti ero an soi thei lo thungani chung singa case lar ber chu kumsanga zakole somruk paruka tuli so sornes khane farmer pakhatin thleng ang taka bial chu du matangin fit som thuma tanga som li vela sanga athlok chawa athlok bole ta ngal mai lai alo hotong nge nge ni chu so sar thlok bo ta kha athlok bo ma atum na ninge angai na lai chu ava en chenga mun bial sol de ru hi awa muwa chu mun chu fit som thum le pahni sai le fit som ni le panga za oni mun bial sol omna la ya nim chu sanavir zongin dum tu chim chin chin atlo bek vekani local police officer Royal Australian Air Force le University of Queensland ata chuan sothil chu khurel thil tia an pu dewani tin oxers bor le korli ta chuan chu thil thleng chu train chu mi be chan chuan tunlaya crop circles an mu thin thakha an siam chop ni in an soini report po mun sang atam viau maya tuna tan chan soi vaccine po ni lo ni crop circle mu thu report zinga atam zok chu kumsanga zakole somsari top lamatanga mu thin khania Medialam Hampshire le Ulsfira crop circle mu ani thu an puan hu kumsanga zakole somriat top lam phai khachuan khiat lar tak ani toni crop circle chu singkhat lai mu report om to nge a chung an hu na hun ta chu former Soviet Union the UK Japan the US le Canada ram tene scientific ten khatena crop circle chu mishing siam chopania inbum na ne tinan soya kumsanga zakole somkole pakhata Bower le Corley te pani chuan South England a crop circle masameran siam thu an soya tin physicist tena khatiang circle te kachu GPS le laser mangin asiam theiti in hial khan an lo siam ve bokani amero chu ufologist lam chuanin inbum na ti chuan nol fit thlak thunga khovel pona tanga minung local te su nu ni in an ngai nget latani tin oxygen ten kat te chu company in crop circle siam chop turin an hayara
siam chop po mun tam taka chuan a awm ani crop circles chan rin dan dang le a chuan tornado wang emaw ball lightning wang emaw chu pu mo deuh ani a mase evidence tha tak awm tlat lo kumsang kha zariat le somriata amateur scientist John Rand Cabronan editor of journal Nature a lekha thona chuan crop circle then khat khachu thlipuina a siam ani theya a pian sia lan dan chu cyclone then khat hun ma wanga ni thei tlat atin ani te in asia kani kumsang kha zakole somriat khan meteorologist le physicist nikop Terence Meaden chuan crop circle da chu thonga leivir wanga lo omnin angai velen tlat thungani crop circle mu thu report alo tam chhota ka chuan paranormal ufologist le anomalistic investigator lam ho chuan ma nei rin dan bik an nei sang thluam maya tin crop circles an hmuna hmun tam tak chu ancient Stonehenge bulate prehistoric monuments te English County of Ulster sa ombulate anil homa chubaka thlan bula an mu fo bokani chuwangin mi then khat chon ram huai mo engrau mutakin asiam nin an ngaya then khat len khovel lampon mi ten mishing the thu min thil tumin crop circle anon siama chu crop circle sign chi rang an siam tel zel chan po ni in an ring burum bokani kumsom pasari chungza chu crop circle chan chin zirbing tu Colin Andrews chuanin kumsang nei khan crop circle muzinga za somre chu mishing siam chop ni na ringa abak zang chu art magnetic field wangalo omni in angaya chu chuanin karen asiama cropa ngong awanai ta ni in an ngai ta mi amai ni crop circle then kha chu zan khat thil thuai in siam ten nia mishing tan chuanin zan khata circle le achunga zirang fel tak tak nei siam chu thil thei lo ni tlat box sia siam chopom rolin thil mok po om nge arin omani